Na cestama je sve više kamera koje bilježe prekršaje. Mnogi su kazne platili više puta, a sada stiže inovacija koja bi mogla pomoći vozačima da ne krše propise. Tako je, Denis Periša iz Šibenika osmislio je uređaj koji upozorava upravo na kamere. Kako funkcionira u praksi, provjerila je naša Nikolina Radić. Prekoračenje brzine budnom oku policijskih kamera ne promiče, a onda stižu visoke kazne. Do sada sam platio više puta kazne za brzine, bilo da me kamera uvatila ili da me zaustavila policija, ali nastojim voziti primjereno, međutim nekad i zanesete u vožnji pa prođete di ne treba. Ja sam do sad plaća globa i platit ću ih još, siguran sam. Imamo i na mobitelima i tako dalje koji u stvari te aplikacije gdje praktički možemo automatski prepoznati gdje je kamera. Za razliku od aplikacija koje najavljuju da se približavamo radaru ili kameri za nadzor brzine, ali ih treba ažurirati ili se znaju ugasiti u pozadini rada mobitela, inovativni uređaj koji je osmislio Šibenčanin Denis Periša nije softverski nego hardverski i spaja se na satelite. U principu je i napravljen da zamijeni mobitel i aplikacije. Znači on na sebi ima lampice koje se palu postepeno kako se približavate kameri. A njega ne treba ažurirati, on se ažurira sam i on već ima automatsku bazu podataka. Mali uređaj koji se lako smjesti u automobil imali smo prilike isprobati. Svjetlosno, ali i zvučno upozorenje događa se na 400, 300, 200, 100 i 50 metara od kamere za nadzor brzine. Registrira i upozorava također na zadržavanje ili parkiranje na nedozvoljenim mjestima, ali i brzinu na cijeloj ruti putovanja. Sve se to može i naknadno pogledati i osvijestiti koliko brzo vozimo i kada ne strahujemo od kamera i kazni. I parentalno to služi ako će roditelj dati nekom djetetu, adolescentu da vozi njegovo auto, da može namjestiti kolika mu je brzina, da ga upozori, ali može i kasnije vidjeti koliko je on zapravo vozio i kuda se kretao. Uređaj je još uvijek u eksperimentalnoj fazi, a kad bude spreman za tržište, mladi inovator procjenjuje da će stajati od 60 do 100 eura. S obzirom da je najniža kazna za prekoračenje brzine 60 eura, mnogima bi se mogao isplatiti.